Lu ngapa sih, Dang? Muka lu gue liatin dari tadi kusut, kusut. Udah kayak cucian Dodi Triska. Pusing buat gua tak. Malam minggu mana orang punya duit, cewek orang gablek gitu. Anak muda sih malam minggu orang punya cewek. Udah ntar malu ngikut aja sama gua. Mana tak? Ya pokoknya mengikut gel lu. Tapi lu kalau mau ikut sama gua dandan biar cakep. Tengok kata ya ntar gua di rumah ya. Iya udah rapi itu mah. Ya udah, gua pulang dulu dah ya. Sip sip. Maghrib dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang ini ya. Itu busrak. Lu apa, Dang? Lah lagi dandang. Tadi lu nyuruh gua dandan biar cakep. Gablak gua. Emak dandan nih kayak gua biar keren. Bukan dandan sampai menor, kira mau nopeng. Dah orang dandan buat lu ah. Ini lo gua udah dandan cakep-cakep begini pakai orang jadi. Ngapain gua malam minggu ngajak-ngajak kunci kaleng? Lu mangkal aja suruh lampu merah. Bosek.